Milan! Smo preklopili. A si ready? Ready. Temperature so padle, Robi dal prikolico. Samo mi trije smo. Ne bi da hitro postavili, če nam toti pobe ne bi pomagali. Pozdrav! Aljaž z Robi komunicira, kako spraviti zvok naprej. Vanja, kaj imaš to eno štango v roki? A mi nismo dovolj, kaj? Kako se? Dobri papiči, Aljaž. Imamo slavljenca. Dajmo vošega, pa nardevajo. Takle družba, stvar je taka. Danes smo samo trije originalni srčni muzikanti. Jaz, Aljaž, pa Izi. Larisa tak porodniški, Robi ima COVID, je pozitivn. Tako, Žan pa Neki vročino, pa bruha, pa je pozitiv na drugem področju. Larisa je bila pa pozitivna in je rodila. Imamo danes Kozela, Vanjo in Alena, ki nam pomaga, tako da smo sploh srčni danes. Smo bolj nesrčni, pač. Fantje vseh vetrov. Nimamo kaj, plavamo, ne moramo eksperimentirati. Haribo poje, jej! O? Ali jaz si naredil Martini? Jaz bi tudi imela. Haribo, Martini. Jaz bi tudi imela. Mene? Kako vam je? Enega še, zelenega. To je to, hvala. To je Martini. štajerski Martini. Štajerski Martini. Se prej rekel. Kak je kozel mokar, ej? Kaj delajo bobne, a? Daj tiče urme. A si nori. Slikamo. Ja, gremo domov. Gremo domov. Naše stranke kar nosijo na zabavo, copate. V redu je. Ura je 5 zjutraj. Mi še pospravljamo. Ampak naši veseljaki imajo zdaj radio, pa še pešto, da. To je normalno, res ne. Ne, še bo malo nadložimo.